Wengenza kwethu ngethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsize aka Nkosi yoHeart. Noma uqala ungena kule channel qiniseka usuqinisekise usubscribe so zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Sekuvele iy'ndaba zokuthi bangu-6 abantu asebeboshiwe mayelana-ke nokufa kuka-aka. U-aka nomngani wakhe uThebelo Tibbs Matswane badutshulwa babulawa ngabantu abangaziwa ngoFebruwari nyakenye emgwaqweni uFlorida eThekwini. Kanti-ke kukavele iy'ndaba zokuthi-ke izolo eSwazini-ke amaphoyisa kulelazwe abopheka abasolwa ababili abayizelamani-ke abaneminyaka engu-28 no-29. Kuthiwa-ke lokhu kwenzeke ngemva kokucelwa ngamaphoyisa kulelaba-ke kuthiwa bebebhace-ke endlini bebeqashe kuyo bebathathu-ke kodwa komunye wabaleka kodwa-ke ngokwembiko banukela-ke noma-ke banukeka nasemacaleni okufa kukasomatekisi abathathu. Mkhwanazi-ke esitatimendeni sakhe uthe useyibonile-ke imbiko yabezindaba ivela-ke eSwatini mayelana-ke nokubuyiswa-ke kwabasolwa ababili ababoshwe khona. Uthe ufuneke ukubeka kucace ukuthi abasolwa bazobuyiswa-ke kuleli buzobhekana necala lokubulala lokuzama ukubulala lapho kwesilisa owayegibele emotweni-ke noma-ke wadutshulwa wabulawa eRibhi noma-ke eRibhiya ngoMashi 6, 2023. Umshayeli wasinda-ke waya egaraji likapetroli ukuyofuna usizo uphenyo-ke lolu ekuthenini abasolwa bathola-ke eSwatini. Kuningi okukhulunywayo engane kwethu afisa ukuthi izvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlangana ku-comment section.